Amen. Emzini wendoda angeke ibhale ukuthi umthetho la ekhaya uthini. Nina ingane fanele ubambe umthetho nobophele entanyeni ukuthi ubaba wathi kodwa bese nibheka phakathi komthetho nomkhulu angazi noma nengeza sizahle uma ubaba ehamba emhlabeni ethe bafana umthetho walapha ekhaya engawuncela komkhulu bala ekhaya ningalinge nifaka amantombazane noshintsha uzofa umuzi ubambe lo mthetho ungamana emadwaleni ungahambi futhi ucele kubangani bakho bakunika indawo yokuthi ulale namantombazane ngoba kini kungenzeki uzoshesha uhambe emhlabeni uzohlangana namadoda amadala ethi lo mfana akakwenzi kubo lokho kodwa uyakwenza emzini yethu angani maniyezwa yini sizahle uma ubaba ehamba emhlabeni wayithe intombazane yala ekhaya ayifaki inhlobo isonto angithi yabona umsebenzi wakho njengendodana yami noma angaba nenkinga kangakanani udadewenu ukuze ungashi umkhuze uma khonakala uqinise ngisho umthetho uqinise ngisho ini umthetho ukuthi ubaba wayithe lento ayenzeki akangeni umuntu wesifazane kuphi egcekeni ilokhu nganiso ke egcekeni angithi yabona manje izinto efanele nizibhekeke lezo nenzelani ke nenzela ukuthi nikwazi ukuthi igcineke kahle lemthetho angithi yabona yebo ungawushintsha umthetho wasekhaya kini ungawushintsha umthetho wakuphi wasekhaya bese unenezela ngokwakho ngoba ufuna wena ukuzuza noma ufuna ukuhlonipheka ngendlela yakho ngoba kwenzeka kini akwenzeki kweminye imizi futhi ungababuka abanye abantu mabenza izinto emzini yabo bese ufuna ukushaya imithetho yakini emzini yabo uzoshesha udede emhlabeni ngoba abanye abantu kubona akwenzi lutho lokho futhi abakaze bavelelwe lutho angithi yabona kancane kancane engincelisa khona engithi mangilele ngivuke nake ngithi mangilele ngivuke na kanjani uvuke na uyazi namhlanje bavuke bangitshela ukuthini bathi mangifika ekhaya mangifika phi ekhaya angofike ngithathe noma impahla ngithi yabona yebo ngithi ngicela ukugeza imicabango kubantu besifazane ngami nangamadodana nangobaba abadala uthi kumuntu ngilelela uthi ubewazi ukuthi bayingakanani abantu abathi mabe kubuka ufika ukukhana ukuthi onkosi yami ngathi ngabe kuthiwa ngaba angathi yabona Amen. uthi ubewazi namadoda ngakho mayeqhamuka ezikolweni bebukana nezingane nentombi bangakanani abababuka befise ngazathi ngabe uthi umuntu mayifisa ngenhliziyo iyakhandeka yenze njani iyakhandeka wena uyazini ukuthi ezifisweni zakho zonke mangadlula amantombazana amathathu la uyifise yokuqala uyifise esithathu uyifise esine ukuthi sekulotshiwe sekwakhelekile ukumbuka nje bese umakhele enhlizweni lo umuntu usekuwe kodwa ubungamthinta ungenzanga lutho na angazi ngithola uthi umuntu ke angogeza uzothi ukuthi awubantu imbuzi zabantu zadalelwani kahle ubogeza ususa amehlo ani abantu besifazane abathi mabe kubuka bese bayakhanuka ngoba uyangcola ngempela awumazi lo muntu uvele wadlula nje wakubuka kwakheleka into ethize kuye wena kodwa usekungcolisa ngeba ikholelo into abantu angani manje ngizwe siza kahle baba ngizokhuluma kahle kabe ngikhuluma ngani ngemthetho ngani ngemthetho angithi wena nali ikhala kini uma ngenza umsebenzi mina ekhala kini mina ngivuka ngigeze ekseni ngize ngigeze nini ebusuku senolala uyangibona njani mina Amen. kuyenzeka wena uyithola usufuna ukufana nami kini kube kubhizi anifana ubheka hamba njalo la ekhaya fanele ubheka abantu abangenayo la ekhaya umthetho lapha ekhaya ngathi ngini nigeze ekseni ngakaphumi ilanga ngoba nizohlahlela ngoba nizokwenzani sizohlahlela sihlahlele singagezini anihlahlele ningagezini futhi anilali namantombazane makunomsebenzi ekhaya futhi akwenzeki iphutha nihlahlele ningazange nenzeni nigeze futhi niyabukana kuqala ukuthi enhlizweni zenu ku-right ngoba ngenihlahlelela amakhehla ninjani inhliziyo zenu iphambene ebese nenzani niyiphithize egcekeni nibuka abantu abangenayo nibuka izinto ezenzakalayo ungatholakali wena usufana nami ngoba nami angibi njalo ngiba njani mina
ngiba ileyo nto kuze kuyoshona ilanga ngize ngigeze nini ebusuku futhi mase ngilala ngeze ekseni ngize ngigeze nini masiyona angani magezwa kala sizahle angithi umthetho wasekhaya yeah uma ngihlaba imbuzi lapha ekhaya abanye benza njani yazona yazodwa uhlonishwa ubanga kuhlonishwa umsini umthetho wakuphi wasekhaya uma ngenza umsebenzi ngikhulumisa imbuzi emsamo ngiyayigqoka icathulo cha hayi ukuthi umthetho wabantu umthetho wasekhaya ukuthi asigqoke icathulo mase ngikhuluma emsamo wonke umuntu uhlala kuphi phansi ngize ngibakhulule mina kezwa kanti angihle mfundiso yenzani yenza ukuthi kwamukeleke lokho engikwenzayo angazi noma niyezwa yini sizahle konke engeke nganifundisa yona eyafika kimi ngileyo eyokuthi mangizokwenza umsebenzi iba nomnikelo ozothi ngiyacela ke ukuthenga laba bazobe bekhona bevakashile ngoba mawenza umsebenzi kufika nabangamenyiwe abazomoshani umsebenzi ngicela Nkosi ngalomnikelo ungibambele inhliziyo zalabo abangamenye nabangasekho ungabhekwe nabaphilayo abangasekho abazohliphiza lento yenzayo lengane yethu yenzela lesingamfuni mhlawumbe wenzela umuntu abangamthandi wena wazi ngoba ujele kuthiwa uye kunika inhlanhla ufike laba abazohliphiza lento uyakuthenga ngomnikelo lokho ndodana yangizwa Nkosi ngicela wenzeke noma kungafika laba abanjani abanomona abazohliphiza ungabavumeli ungabe njani abavumeli ngicela nabo babelwe esabi isithethe